ang aton paghatag kadarayawan. Hinin aton programa ha 105.3 MSFM ha mga huring nga naropoy. Ngan ha pangabri nga aton musika usang pakiana ha atong kinabuhi. Diba? Kung ada kita hit kataradman, ada kita hit kasisidman, ada kita hin problema, ano naton bubuhaton, ano angay naton tagan hin kadarayawan. Sanggit nasiring ako ini nga aton musika nga ipapabati iyo. O sa ini nga ginkomposo hingkat balog. Actually ako nagkomposo. Ginpakanta ko ini usa nga aton nga makarit nga magkanta nga maestrahan si Samar State University, Ma'am Elma Sultan, maupay nga kulop Ma'am Elma. Nga amuinin aton pangabri nga musika nga ipapabati iyo. Ginkomposo naton ini didahan tuig 2018. Diin nahiapinihan na nakakuha ni katulong lugar han Balaog Songwriting Festival han pagsalinurog ang kapatronan ng Katbalogan. Sanggit ipabati na ako na iyo ang uluhan ni nga musika, problema para aton nga tanan, pamatian nato na niya mensahe. Sa